بلکه از نبینم طاهر دیناری بخیر هات او جین هات ولی مبو امونه 24 کس طاهر ما برنامه خود دست بکر امنا حوال بوی داناسینا خو ماف دگرن و هم خودنا ناساندن و هم جی که اگر پیشنیاری و رخنین و هنک نرینین و هبن جمارت بجن پروتکل دگرن پاشی هم کمیسیونک هیا لسر لسکنه و داخویانیا وان پیشنیارا البرچاو دگری فرمو حوالی دیگو بخوازن باخبن از دکارم انا تشت لا دست بك ما كلامك سرچاوا ماموستا عثمان غير تشتي أجي جالكس باس ب إنسياتيفي و ب خباطة جالك هجا ناوي ما عثمان عيطار الجستورة جيمة و لفر الأونيفرسيتي سوسيولوجي دا دوچنتی و سوسیولوژیا و سوسیالیزمتلری دا دوچنتی که مبرا دکترا سوسیولوژی کرد او پرانی سر امبیجن لیکولین و نویسی امبیجن لیکولین و اکتوال او بوی لیوا چم 5 سال داوی د مثلا سوشال مدیا دا جانا هستین او بن بیچاره کرمانجی زازاکی جانا او دبر جبوی دسه جارا بشتاره و انستیجی بوم دم چن هلبستین بزازاکی جبوي يعني البسواني نا وكاركي عسلي او براني ليكولين هيك مناسكن براني سرويه لميلكي بر ذكري لسربي بابتي ونفس عندنا امبيجن شيروكا نوفيلو او انا هي از قال لك كيف خوشمكو او انسياتيف هاتي قلتن انا كذلك ولبرن ام صحبتي ما قال لك جاربويه پیشنهارکی او اولی که بگوتن او جانا یعنی هر وقت جوین چید و 10 دقیقه 15 دقیقه و وقت ام بیجن جبو بیرانینا شاعرین نافدار دبه یاجی تشتگی اکتوال دبه پرگرینگ یعنی ام چوقا بیجن جی او جانا تاثیر دکر لی نکو وک باوکی پلاتفورم کی وک سیاسی ام بیجن پرسی اکتوال لی 10 15 دقیقه هر تم مرف دکاره او بکه یعنی او پیشنهارکی دجی دایه لیدن جی جانا بلکی مرف دکاره هر جوینه تمایه کی او بکه یا جی ام بیجن برهمه حواله کی یا حواله که بده ناسین سروان صحبت بکه او جی دبه جانا مرف دکاره سرنویساندن و ام بیجن متافور و زحمتین وی و رحاتیه وی چنه امکانه وی سروان جی یعنی هر جوین مجارکی وی هبه اوی چه تربه یعنی ام بیجن دکار شاعر کی به شاعر بن دکار مجارکی به سرنویساندنی به دکار تشتکی ناونتوی مرو مناقشه بکه یعنی تشتی وها یعنی جبوک هر هفدیتن طعمکی رنگکی بینکی خوشی وره بالرحوي هالبسواني وادبيات وكلك سباس عبار باشوه كلك كيف خش بنكو حمياد بينم او امكان ده جانا دبين دولة ميتينجار ايدي نكان سينورا دينن نسل ما جانا جبو تلفون بكن ما اسطنبول لبر قلوب ساكنيه يكي تلفون بك ام قداري بكن ونها امتين بيادكن قال حموزه ترتوان كيف خشي كي امكاني كي باشا كلك سباس سپاس مامۆستا عوسمان gelek سپاس بوونی نەرینێنتە و داخوێنیاتە از ئاگاهداریاک بچووک بدم لەسەر یوتیوبێ گرێدا نەها زندیە لە جێ پەیامێ لینک جی ئاویشت زندی تێوەشاندن ئەوێ لێدەری بێ قەیدکردن چیک ئێ بخوازن دکان ji لێدەری پێیاکرد داخن تێک دووبارە گۆدار بکرد باشە مدیت و کۆپی کرد لەسەر گروپا واساپێژی مرێ کرد یعنی هەواڵ وێ ببین ماڵاتە ئاوا gelek سپاس هەواڵ ئەمین ئەم هەردووی بچێکی خلاص بوونەوە هێتە بەرگیشتەرە نە پرۆبلەم لێ ئەس خلاص بوون سپاس مامۆستا حەسیب بەڵێ هەواڵی دی گۆبا بخوازن باخبن یعنی ji xwestinê zêdetir gerek jî baxibin yani بله بریوان زنزال مامۆستا کەرەمکە مرحبا برێزداریە زۆر دەست سلااو دکم سپاس دکم وەکتە گوتی لەبەر حیشەیدان بەژنا خۆتەوینن ئەو گەلکی خۆش بووم بوان گوتنێتە
ji bo vê komê gelekî kevxweş bûm bi rastî. Pêşniyariyek min tenê heye. Hevala ji xwe tiştê din anîn ziman em wek hev difikirin. Lê divê em girtiyên azadiyê jî ji bîr nekin, pirtûkê wan jî carê bixwînin, binirxînin, rex nebikin di nav xwe de. Ev jî xalek gekî girîng e, divê girtiyên azadiyê jî nên ji bîr kirin. Tenê pêşniyariya me ji bo vê komê wek jinekê jî daxwaziya me ev e. Bi rastî hevala guhar gekî xweşanî ziman ji bo Bakurê dixwazim du sê tişta bibêjim. Dibe ku mijar tenê ne ev be, lê ez ê wêjeya Kurdî bi girê bidim. Ez timî dibêjim kî ji bo vî zimanî, kî ji bo veya xa pîroz kevirekê dîn li ser kevirekê û çavê min e loma hevalên hal vir kombûnin tevdî çavê min in. Êşa mirov çi be? Mirov weya dinivîsînin. Mirov bawerim tu cara li ser şahiyê zêde tiştê gelek nehatiye nivîsandin. Mirov êşa xwe distirê. Êşa me yek e, hevparê vê êşênin. Mixabin demên gekî nêzik de me gelek êş dîtin, em hîn jî dibînin. Ez jî nisêbîna rengînim. Gelekî zêde em êşiyan. Wan deman tê bîra min dema hevala guhara xebî ew berçavê min de derbas. Ser wê êşa xwe binivîsînim. Tenê ew bû yani tenê tişta serê min de derbas dibû. Ew bû ji ber ku bi rastî dilêm gekê de êşiya. Tenê ser nisêbînê min dikarî wez wê demê binivîsînim. Dem hat me ser Rojava nivîsî, dem hat me ser Başûr nivîsî, me timî ser êşê xwe nivîsandiye. Xwezî rojek bê êdî em ser yekîtiyê binivîsînin, ser welatê xwe, ser ala xwe tiştî baştir bi şahî, bi xweşî, bi şadî binivîsînin. Hêvîdar em bibînin wiha rojan û ew roj nêzik bibin. Zikekî zêde wextê we nestînim, min xwe bidim nasîn, ji nisêbîna rengînim, doçendim, derûnnasim, hezkiriya zimanê Kurdî mim, we tev da dîsa silav dikim, pîroz bil me tev da. Spas berivan, xwedê çavê te biparêzî, madem ki em çavê te ne, xwedê wa çavê te biparêzî. Spas verim. Wê münasebetê em jî têne parastin, gelek spas. û spas ji bo ku te beşdar bûye. Te geram di rewşeke hinekî aloz û tevlî hev jî bû dîsa te got ez mecbûrim. Ez nikarim mamoste dilê te ticarî bêrim, hevalê bir nizanin, ez xwazim veya jî bêjim, hevalê Adnan Doğan, kalê min e. Îvê min e, ne wisa em cîranê hebin li Sêbînê. Gelek spas. Tekîdek me yî wisa jî heye. Ez em rewşeke te aloz jî hebû digel wê de te got ez nikarim bêjim bêna. Ez nikarim bibêjim na, yani dema tu bi rastî ez nikarim bêjim na. Erê te got wek xalekî min lê mesele mijara welat Parêzî bez nikarim xwe jê bikişînim yani ne tenê ji bo Ticarî. Helbet, helbet. Ji bo wêjeya Kurdî em timiya madenin, hezkiriye vî zimanînin. Mala tavat xêratî tava hatî. Hevalê dî. Ew berê got tiştek îcaza wa hevê ji bo bêrîvan xanim em heftbê carê divê mihê de hemû komê ma vir û yê Kurdistanê me ronek mizgîn ronek hem helbesta mizgîn ronek ev helbesta wê ya pirtûka wê em ê wê bixwên hem helbesta wê bixwênin û binêrxînin û hem romana wê nobedarê Gulê Kobanlê her du pirtûk ev me ser girtiyê azadiyê ne û şara me hem jî nivîskara me gelekî berkevtî mizgîn ronek em ê vê mihê yani komê me ya Amedê ya Virê ya Bismilê ya Cizîrê ya Mêrsînê ya heke beşdar binî Rojava ne hemû komê me em ê pêk ve hem helbesta wê binêrxînin û hem romana wê. Spas mixwest agadariyê bidim ji bo bêrîvan. Mizanî bû mamoste. Erê mizanî bû lê hêvîdarim berdewam bibe, ez gekî kevxweşî bûm. Min hîn nexwendiyê, bawerim îro wê bige ber destê me, ez ê jî bixwînim. Hêvîdarim berdewam bibe ji ber ku girtiya azadiyê jî ji bo me gelekî girîng in, spas dikim. Spas mala we ava saet xweş. Hevalên dîn ê got bixwazin biaxivin nizanim ez nabînim vekî destê xwe dildin jî. Belê, belê hevalê Abdurrahman Bîlik. Silav Recîba hemûyan. Ser çava tu xêratî. Ewilê ez spasiyê xwe ji Facebookê re dikim.
ji WhatsApp'ê re dikim, ji Zoom'ê re dikim û ji tevnên civakî re yên internetê re hemya dikim û başê ji we re jî dikim. Çima ez vê dibêjim mamosta heke ev nebûna îro minê girêgirên helbestvanên Kurdî minê nas nekirana bawerim. Me bibûrim piçekê ez kelejanim, ez servan tevnên civakî piçikê ez qelsim rastî. Ji we qasîl qusîra min henêrin. Heke ev nebûna minê mirovekî wekî te, wekî Gernaz Kuçer, wekî Muhsin Êzdemir, wekî İncîl Selçuk, wekî van hevalên ku vêgavê li vê komê de minê nas nekirana. Li min bibûrin çimkî min navê hemya belkî min nezanî ez ev dikim li ser Facebookê jî min ev heval nas kirine. Ez xwe bi rastî çi berhemê min tune ne. Ez ne helbestvanim û ne romanûsim û ne tiştekî dinim. Tinê ez dildarê zimanê Kurdî me. û min mekteb jî bi rastî min nexwendiye. Gundê li Quntara Çiyayê Gabar Zirwin dibêjin bi navenda Şirnexvekirê daye nêzîktirî Cizîrê. Ez wê dê hatime dünyayê. û dibistanên asîmîlasyona Tirkî de min xwendiye. Heta min 5 sala xwend li wir encik min karî ez navê xwe binivîsim. Navê min nivîsandina navê min jî piştî bi rastî arîşe ye. Îja em hatine heta îro li ser va tevnên civakî û min însanê wekî we nas kirine, min berhemên we xwendine, min berhemên klasîk xwendine, yên wekî Mela Cizîrê, Ehmedê Xanê, Feqî Teyran, Baba Tahir û ez gelek pê kêfxweş bûme piştî min ev xwendin ez bûm evîndarê zimanê Kurdî. Wekî du tu berhemên min bi rastî tune ne. û el Antalya dijîm û ji ber şert û mercên hem siyasî û hem aborî û ez neçar mam 1989 de min kûçî Antalya kir. Piştî min kûçî vê derê jî kir li avaniya de me debara xwe kir. Lêbelê ez kengê bi zimanê xwe hesiyam. Zanî evalê Adnan. Belê kerem ber. Ez ji berî niha 7 sala ev zimanê xwe hesiyam. Min zimanê xwe nedizanî. Min ew ziman zanîn li gundê xwe de çend pey me kartanîn em bêjin 100-200 veya 300 pey me kartanîn ew qet têra me dikirim li ew qa zimanê xwe dizanîn. Lê piştî ku ez spasiya xweş nijadperestê Tirkan re jî dikim ku ewan ez arasteyî zimanê xwe kirim. Gelek pêkutî li ser me kirin, em hor dîtin, em biçûk dîtin, em tune dîtin û ew hestên xwe jî hemû bi rûyê me anîn ziman. Ji me re gotin, rû bi rû ji me re gotin, ji bo wê qasî ez spasiyê xwe ji wan re dikim ku em arasteyî zimanê xwe bûn, ez fêrî zimanê xwe bûm. Îca komê Kûsa de jî bi rastî ez xwe kêm dibînim. Çimkî çi berhemê min tune, çi helbestê min tune, nêya min xwendine. Lêbelê li vê komê de hekî ez bikarim peyvekê ji we hîn bibim, ji wan helbestvanan hîn bibim û ez gelek pê kêfxweş bibim. û bi rastî ez dixwînim hekî zamanê me hebe ez dikarim helbestîka arjenarî bixwînim. Mamosta. Bêguman, bêguman. Efendîno, rahêjin teşkên xwe, rahêjin kincên xwe, postalê xwe û şewqeyên xwe ciyê ve hebe li ser vê axê we çi anî ve bixwere. Tank, top, tüfeng, teyare we çi ava kirbe dibistan, qereqûl, tahtiye û hepsên bêdergeh û zindan û aşaxgehên têrguneh û jinê xwe jî esih efendîno, zarokên xwe jî hebe pîç û bêjiyên xwe jî û kûçikên xwe jî bibin, pisîk û civîkên xwe jî. û ala xwe jî ji bîr nekin efendîno, ala xwe jî
تشتكي نهلج كرم أخا هونه بچن هونه بش داستو يخا بخورينو بچن هونه بنچنو هونه بچن بريكو كوچو كبر دوا وربن بچن بريكو دايكن كتان سبيد تو بكن سرو چاوه وا و هشكو آگیر و نکتیه آگیر همانها ویکلی که جبر راهجن تشکی خو و بقشتن جبر افندینو هونه بچن افندینو هونه بچن بری که هم بسکتن سا هما راهجن تشکی خو و بقشتن گلیک سپاسیه وادی که ما مستان سپاس بوتجی مالات آوا و تشتا من جه حسکر براستی دمات دبستان نخونده به و تکهابه به آسته کسی که پیروزی جبر دما بتراخیم حوال گوت یعنی ماموستا انجیل سلچوک پیشنیاری آوه به و کسی که بکردی در و زمان و ویجه و ادبیات و هلبسته به مجوله مجی خواست کسی که رو دناب مده به یعنی اساس کوما هلبسته اللي هلبسته تخويني تبير مجولي سرچاوهاتي سرسرا وكي دي حوالي دي مرال غزال دچه وتي وام دي سديد بخير هاتي حوالي دي گو بخوازن ما في اخافتني بگرن و ام البنداوانا هرچخاص وقتی ما هبيجي لي تكارن تنا وقتی ما كارن ديسه باخبن يعني نشرت گو باخبن و محو باخبن ماموستا امجد کاریم دو خبر آمده کرم من عارف سلچوک فرمو عارف تو ونداوي هواي انا والله تجبري فرمو كرم كسر چاوا از ورم بخيراتي سر چاوا هاتي مت خوش فرمو مالا و حمیان آوا از جی بگرامی برزداری و همو خدمتکار و خباتکار زمان کردی و گل کرد سلام کم براستی مقصد من خواسته که دل من دا اوه ام سوده که بدن فایده که بدن هلبستا کرد قلیتا بلند کن و پیش روژ را کاره که ما ببه و فایده که ما بگه هلبستا کرد یا مطبع یا از دخوازم اوه و بهوی ما ولو جیبه لو را ایرو نویسا بقلیتا به هلبست به رومان به چه به دما بقلیتا به آستاوی جور به دما خواندوان او دید بهتر گرم خواندنا کردی ده هم حالا نویسینه ده هم یا خواندنه ده بهتر لگرم ده بو پیشنیار در دور خواهد که لباس دما هلبست به رومان به چه نویس به دما قلیتا و جیر به او یعنی خوینر دراوینه دجمدینه هلبست که ده خوینه آستاوی نلگور خواهد بینه یعنی کیمه هیویه خواهد بینه افجی یعنی وی خواندوانش هلبسته دجمدینه و دور دخم اف نتنه بکردی دا همو زمان وجه از بارم مهایه بله ایرویا ام همو هر یجمه کنجی که کردستانه جو بحشته که کردستانه هم کومه جمع هف کرنه از بارم حسرت و هیویه دلی ما حسرت و هیویه ما جهو نبونا ام همو ده همان آگره دلی ما همیان به همان آگره نشوطیا بلکه آنها وگا ام ده جوات هفته نبونم از خواسته که اوه وکه گلک جوین سیاسی جی بریار انتنه دان ده منال سر ماسه اوان همینال سر ماسه فایده که ام بدن هلبستا کرد اف جی به پیشنیارا محقق یا همو حوالان چونکه ایرو انسان الور آمادنه همو جی گره گره هلبستا کردن بینو سیل پیشن هیویا من پر بلنده جو همیانشی پیشرو جدا و هلبست سوده جنرین و رامان و همیانشی بگیره از ناو من عارف سلچوک از جسر تما جدیلو که دجیم و که دنها گوتنه من ابن و سپاس جو همیان را مالاتا مهمو مستعرف بخيراتي سر چاوهاتي خازيه محموش كاون ان شاء الله بالسر بس قلتني نامني مالاتا وات باش عن زمان تاني از ما مستمع حسين ولو بيتش غارب مشيرين كي محمود قد دفجه برده بجو تناقض فخي ولو كي دكشيني كيفا خوجي تاني خسكاوي نانكي قرب دزي بخوي
خۆسکان نەبخۆش خۆ خۆسکان نەبخۆ لێ بخۆش بەر دزی بۆ خۆدە دەنگێتە گردێتە چی گوت مەحەس نەکرد و تە چی گوت ئەمە سەر چاوا و خەلاص بەڵێ هەواڵەی دی مامۆستا گوهار ez baharim dîsa dixwazê mafêya xaftinê bixwazê Kemal ez baharim destê xwe bilind kir mamosta guharbere Kemal baxivê ji ber ew naxivê du rejîkê dor dora tê Kemal fermo mikrofona xwe veke ez baharim te destê xwe bilind kir yani hegez neşaşme belê te vekir fermo belê tevkî Adnan ez jî bi münasebeta vê şevê û bi giriya û bi keda we hemû hevala yek bi yek bi rêzdarî û bi dilekî germ silav dikim ji bo xwenasînê jî ez Kemal Bakan li Amedê dijîm ez bi rastî yani wek evîndarekî zimanê Kurdî me û di vî du sê salî de bi amatorî min dest bi nivîsandina helbestê kir hêviya me ew e em bigêjin asta helbestvaniyê armanca me ew e asêî de û ên vê helbesta Kurdî bi min şêrîn kirin bi serî de gorbihiştê nemir cigerxwîne ez wî bi rêzdarî bibîrtî min kivir û di dû wî jî ê dijîn hakekê Arif bi rêz ez wî bi rêzdarî silav dikim ew mamoste Qasim niha ne li cemeyê bi hêviya rojekê em wî jî li nav xwe de bibînin em rastî em bêriya wî dikin tiştê ez bêjim evin û ez dubare we dîsa silav dikim û we yek bi yek bi dilekî germ pîroz dikim û bi hêviya vî zimanî em bi derdora xwe bi civaka xwe bidin hezkirin û bidin jiyîn bi rastî di Bakurê Kurdistanê de îro zimanê Kurdî di ber sekeratê de ma hûn jî dizanin û hevalê li vir dijîn jî dibînin yani di ketî ber asta êdî çûnê ew xwast asîmîlasyona ye û wekî din li aliyê din jî me xistî pîlanek duyemîn yani din civakî yani bi giştiye bi gelemperî dikarim bêjim ketî pîlanek duyemîn dibin îja divê em hişyariyên xwe li derdorên hukmerebê li siyasetmedaran polîtîkavanan li kî dibe bila ew be em timî wan hişyar bikin rexne bikin û bi wan jî bidin hezkirin û bidin jîn lewra civak bi xwasî siyasetmedarekî nas dike yani belkî îro di nav wêjeya Kurdî de Ehmedê Xanî ew xwastana xwedî kedeke mezine gora wî bihişt be wî nas nakin civak li wan mêze li siyasetmedaran polîtîkavanan li hunermendan mêze divê ew vî zimanî ew jî lê xwedî vekerin pêşniyarê me ev bin û dîsa dubare we yek bi yek silav dikim û her serkeftî bin çixwe ne hewceyê ez pêşniyara bêjim hevala hemû gotin ji xwe pêşniyarên min ê hevala çi bin ê min jî ew in baş e silav dikim spas baş marata bixêr hatî serçava mamosta guhar ez barim dixwast tiştekî bêjî dûr em ê mezin mikrofona te girtiye mamosta guhar mikrofona xwe veke dengna te mikrofona xwe girtiye Naka çêbû? çêbû fermo fermo ev program bû min wek şenseke ez dixwazê xwe bêjim bawerê miletê mezin ne Kurdê me Ermenistanê kedeke mezin de ez dixwazim çawa çêbû
پروگرام باورم ایروژی اگر او پروگرام بگرن سرکفتی بن مثلا کرد ما اجوالات هاتو بون نوبخت رشی بون جکم کجا جورا کی خلاص بون او دلی وانا شکستی روشن بیری ما بلند کرن و هم دزانن ملاتی ما خواندن نکرد و پرانی نظام بون و جخاندن دور بون نه تنی سیستما سوویت وانا بر بخاندن ده تایباتی روشنبیرین ما وان تشتا کرد اسنا وانا مزم بو من او کاروبارین وانا دید او چا وانا ملات هسکرن بو خاندن کرد پرواریاوی پرستن زمان من وان از بخوا مزم بو نفکاری وانا یا پیشی هر جار هر شوارو که کرده ما حتی دعوت مجی روشنبیرین ما تم دو گودن خواه باور بند خواه خواندنه بدن ملت خواه هسکن زمان خواه هسکن ام هنده نابن هر تم ام گوتن روشنبیرین ما بون کاتکاری ما بون ناو هر جواگا ناو دواتا ناو وسا هف دیتن جی تم دو گوتن ام برجامه ام کربونا خواه کن برجامه ام زمان خواه کن من بخواسته وکی او هسکرن او کاری روشنبیر او باوری که ناف کرده ما ارمنستان هبو هرچی قاجی ملت جوالات دور بو ام هاو جا ولاتی بون ما چای اگر دید تی بیجم او ولات بو ما بنیرین اقا چای اگری باوری ما هده بو هسکرن زیده ده بو و من بخواسته وکی ملت ما ایرو وشکستیه برا کرده ما ارمنستان وانا را بود نمون ملت ما شکستی بود جوالات دور بو لی به هسکرن دیسا خواه خواهی کرد خواه پرست کاری خواه باور بند یکی تیا ملت باور بند ام به هفره رونک بیره کرد کاره ملت همی مورالیوی بلند که از هیوی ودکم من باور بند کاری خواه من هرک بنویسد بو ملت گشت به ملت باور به بو باشا روژن ما باورم کاری ما هری گرینگ و برجا ما اوه ام ملت خواه هسکن و ملت ما باوری خواه اندنکه و کردن ارمنستان وکنمون برا ام جی روشن بیره ایرو پشگری ملت خواه بکن و ناف ملت ما هسکرین خواندن و زمان کردی و هر تشت کردی اگر ام چند خواه هسکن زمان خواه ام بخواجی سرکردی بند و جمع گلک تشگری دایا ام پشگری ملت خواه بکن و روش ملت خواه بلند کن گلک سپاس من اف پرد خواست و همیاره بود گلک سپاس اف گوتن من زندی گوت کرده مره سپاس باشه ما مستقبل سپاس گویته جی از بارم پرسه کدی از ما مستحسی بکم از بارم وقتی ما حتی کنگی یعنی سینوری های یعنی ما مست سنور ویاتونه برنامه مکری سنور ویاتونه باش مالاتا و مزانی بولی دیسه جی از خوازم بپرسم جبرت هنگی جمع پیسپورتری لسر وی بابته جارت اشتنو چی بولیم وی سریل تبخل حواله دی گو بخوازن اگر من ندی تبی ببورا برز آسیا خرزان اره تو خولو چی دفعه بس حالی مجید خرابتر جدید بینی از کنم هیچ از نهر مبی بحثن جی از مزین محال غزال ما مستعدنا دنگی متی گلو اون دنگی مدگرن بله دنگی دتی چاو بله اگر به دستور حوالا دستور حوالا از جید خوزم ام بحثا خود کنم دنگی دتی بس از بارم وینیت از نبین وینین ولا پروبلم درده این ها ندم دنگی تا سکارم بش بین هنه تمام ها چه بو دلدار ولاد بله ما مستا اجي همو ما مستعين هجا ده شخصي وده همو هفالان همو كسن بشتر بوي وهمو كسن كو جبر برسكريكين تكنيكي نقار من بشتر جبنا حمياج سلاوت كن
براستی جی بری هر تشتی وقت مگوت یعنی مهمی اسلاف دکن و کاری که باش و پیروزش بو یعنی که ام دکارن بویرنگی هر چخص هر یکیمل ام بجن لولاتا کی تایبت ام ونجل خریویه بویرنگی دفتک چه بو کم دکارن بویرنگی خودین هب و هست و بیرو همون خود هفرا پار بکن وبینک بویرنگی کم دکارن دپیش روزه جبو چاندو وجا کردی هر روز جبو ام بجن وی زمانی چخبات ام بکن جبینیم بویرنگی دوان دمن داوید تایبت دوان دمن روزا کرونا دا فرصت خوش و دفتک کی باشن همون کسی که دامانا دبی کاری داهیه همیشه جسد کن بله از دلدار ولات اجی به سالان یعنی کارم بجم نزدیکی 10 ساله اجی به نویسه را علاقه از جنابچه متفارقی نمه جنابچه متفارقین لگوندکی فارقین هاتون دنیای دزارکاتی من فکرنا زمان کردی و حسکرنا ویژه هبو یعنی سالن درش کو ام بجن سردما خرجنا کو ام کوچی باتمان از زارکم تمام چون باتمانه لودره يعني من شيبون كو از بكارم يعني حسكرنا خو زمان كردي كو دنا بكم هرتم كو بكارم شروج دا يعني خيالك بكارم بزمان كردي هم بافرينم هسته خو بينم زمان يعني بفيرنجي هرتم زارقات يمدا من فان خيالات دجيان وكرداسي سكارم سالن 2006 شوم و دست بکا جوان که خدا از گیشتم سریع بکارم بکم سریعان خیال نخواه و هر وسا بوی و گریدای یعنی از ویجم سالن 2010 شوم من باوی که خود من دست به نویسا کردی یعنی به درفت نخواه خود پیر کر و خود پرورده کر ودست هسني كتير وهري دوشي دناغ قالك مرجن او ارتدى ام فيجن 2020 يعني 17 مع 2020 هذا كما برنامج بس هاتشات كرن يعني كارم كرداسي بجي ام ورثة ام فيجن فيجن هر شخص هر مثلا نيرن خنقوت براستجي بيشنيارين خوش بطيبت شي مش بيشنيارين من حمودنا بنرخم مستاي كاموران در باس بون اشكي كاز لي زيد از دوباره و حمو حواله وسركتن حمو كاربات حمو جنوا طيبت شي جنوا وجيدا وحمو حواله نخوزن سپاس سپاس مالات آوا و مستاد دلدار ولات وقتی دی حواله گو قطنا آخری بین حواله گو نا آخری بین بشتاری مبونه بس داخفتنی خدا از نخواست منابه و بیجم از بیجم از نکه ما مستحسیب ما اویش دارد بجد به هوا به ما مستش کوسکات ایزه بخصا کوسکات کمی هست بینیم از بچه رو جسارت جی دستیم نزانم وی چند هواران وی دستیم بگرن فرمو کی دنگ هاتیان دستور او ازی چند گوتنا بیجم بله آسیا خرزان جارا جا اگر دنگی و نبیش دسته خو گون بلند بکن زیو ببینیم یعنی فرمو آسیا خرزان از جاركتني خيراتنا حميها بلدكم وبراستي اف درفتك قالك باشا نهاز بنمج قالك ولاطن قالك باجارن اوروبا حتى لساني ام هاودن دبينن ومنزيكي هاودننا تشتكي يعني تشتكي سوبر قالك باشا
هەواڵێن و لەڤر ڕۆمانوسن لێکولینەرن یعنی ئەم هاڵ دیرۆکێن بنێڕن یعنی کورد شتنەبوونێ چی بوون یعنی ڕاستی ئەڤیان پڕ بشانسن یعنی ئەز خۆ پڕ بشانس دبینم و ئەز نفشێکی ژێ دەمێمە ji ber ku ez gelek spasî xwe ji ê ku em nihaveka rêya wan dişopînin ez bejna xwe li ber wan dixewînim baş e ku ew hebûne ji ber ku em jî karin vêgan bêjin em hene ez 36-37 sala li Almanya dijîm ez zarokantî xwe de hatime Almanya berî dozdê îlonê jî malbatan dirbû lê ez dozdê piştî bûyera dozdê îlonê de hatime dirê nivîsandin yan jî nivîskarî yan jî helbestvanî ez nikam ji xwe re bêjim ez helbestvanim belê rast e min bi helbestê rayişte pênûsa Kurdî dest nivîsandina Kurdî kir lê ez nabêjim ti carî negotî ez helbestvanim û ez nabêjim ez helbestvanim jî ez ji bi qasî ji diya xwe hez dikim ez ew qasî jî ji zimanê xwe hez dikim yani hezkirina min û zimanê min û hezkirina diya min yani ji hewdin ne cuda ye û ez pir bişansim jî ku ez malbateke wisa Kurdewar de ez mezin bûme ku yani li gorî rewş û şert û mercê li Ewropa ne ji Tirkiye yan ji Kurdistanê cudatirin dîsa jî em vî zimanê xwe em mezin bûn ez bu yekê ez gelekî bişansim û gelekî spasdarê dê bavê xwe me ez sêdê bibêjim ji bo wêja Kurdî tiştê ji destê min ji bo zimanê xwe ez tiştê ji destê min were yani ez dikim tiştê ji destê min were begî em nikarbin bigîjinê gelek ciya de em karin bigîjine malbatê xwe zarokê xwe nifşên li pey me nebîkê xwe karbin wan em nikarbin kesekî em nikarbin kesekî biguherîn de em karin xwe bigerin û dema xwe me guhart em kesê din jî bixwe re bigerînin karî ku ez ji bo zimanê xwe nihavêga dikim ji bo wêjeya Kurdî min bi helbestê min bi dest nivîsa Kurdî kir piştî helbestê nizam esa hinekî ez xetimî me vêgan ha ji bo helbestê ez çîroka dinivîsînim çîrokê bêjim modern ez bêjim yan jî hinekî nêzîkî Ewropayî ew saz bêjim çîroka dinivîsînim piştî wê yekê jî ez wergerê dikim wergera Almanî li Kurdî ez wergerînim ez vênakî jî gelekî ez muhim dibînim ji bûna wêjeya me ku em karibin wêjeya Ewropî jî em nas bikin yani ya dinya jî em nas bikin ji ber wê yekê êku min ev rêşanî min da jî min wî tiştî kir jî mamosteyê min hêja Musîn Özdemir ew ya berhemeke wînakê min destî karî kir berî çend meha min pirtûkek ya Pêta Turînî min wergeran şanoyekî Alman min wergerande Kurdî ew ya pêşeroj de li weşanxaneya Alman jî were çapkirin jî Almanyê were çapkirin bi Kurdî û nihavêka ez weşan bîgan ha derhemeke dinê ew jî ya pêta hand kir destên dew jî Alman e ew jî şanoye ez wênakê hewl didim ku wê wergerînim ji bo hevalê ku min nas nakin ez van tiştan dibêjin belkî hinek dibêjin Asya Xerzan helbestvan e belê rast min helbestê dest pê kir lê ez ne helbestvanim min hestê xwe nivîsîm êşa xwe nivîsî belkî hinek ha be belkî jî hinek jî gelekî zîf be lawaz be lê ew ez bûm ez wênekê serbilindim çunki ew ez xwe serbilindim û ez ji we hemî hez dikim ez yek bî yek carê we maç dikim we hembêz dikim û hemî delalin taybet min ji bo min û bi hebûna we ez heme ez wê bêjim silav û rez ji bo we hemî Spas Malatava das ist gut. Dankeschön. Vielen Dank. Malbatata brasti ez wir damals tarja xavim mugo çi malbateke te baş hey gut pê baxtewer be zarok gut hati Almanya û zimanê te em li Kurdistanê mezin bûn jiyê me gelekî baştir e slavê me hemû kar ser navê hevalê xwe ez dibêjim kesî ji ber got dijî vê derkevînîne
استاذ محمود المربطات جبر قلت الالمانيا مازن بيه خدي في زماني انا قلت داسيس جود از بارم ولا بيريفان لو بششي بشكل المانيا بمني جبر ناخذ يا از به شواز و ربازا مستحسب کار بینم کوزک زی بگرم نبي نيا وعدنان تبلا خد مدلي مثلا بيجن انجيل مستقادر او يك هنا مرة 26 نوت وحف 21 نظام ونا بلكي ما مستحسب بالشفرنا هوالا ليلى شهر چند جرا ما في خافتني خوست ندای هوالا بریوان کسکین اینش دسته ویل هوایی لبندا دسته نبینم والله دسته مندیت یا از ببینم دسته هوالا بریوانجی و لیلا شرجی چند جرا ما في خافتني خوست ما مستحسب برجو حمود تشجبا تقدر كذا از بارم تقولوا الجنب تشوف يا كريش بناقص نبينم جبتم مازن شكيدني هي الوضع ما تشتكيت قالت بيلويدلك اكران مازن ده حموار كسب انا ذكراني اسكارم مازنكم تشوف مثلا ها متمازن كري از وینا زنم ل بریوان ببوره اگر من ندید به و لیلاجی دی یک جو هم کیجو بخوازه باخر همج ولاد دست بکن برای لیلا باخوی و دوباره بریوان برای خواه آماده بکی باس دوباره بیجم شواش از دو تماس لافتکم قالك كي يقول برينا ترى هما بيجي أزناستكم إذ نيجي مبناو بهيستنا براسي مرف كيف خوشة دماغو باندك كرمان جد دستي مرف دبو مرف بدشارت وإيرو يعني برا في زماني ده برتشت هات يقو هارتن يكم جارة أشوفو ما أوكي فوارا برتوكا وإذا ميجي أسبر كيف خوش بوبو قالك جرى از دبيزم مثل رخنجي هنا چما اوقاسي نویسکار در کردن خوندوان نینن لی نویسکار پر هنا براسي جي كيف خوشي او كسيگو نخوينين كاري بنویسيجي از فكرام من يعني از صاد فكرم وقالك كيف خوشم بو توارة دحب آبي ملفرينا لو ما توربيلا مجي تشينا بودي سجارم دسته خبرن كر حقنا دانا من ازويك بيك سلافتكم اجي ليلى شير قالك جارج ما برسكن دبيت خوشير دبينين نقو خوشير دبينم مجارك ادنيجي قوتبو دبرنامه ما موستا قادر تشليك ده ازويجي سلافتكم لبريا نوك بشناوي من يانجي خوك شير دبينم من بريجي قوتبو دما كدمناني بزمان بجارة دريازي بين مزمان او قوتنا شيرج برقو قوتنا كوك ميراس بابي مجمرة مايا يعني بابي من بنابي من غازي من اذكر جمرة تقول شيرا من شيري لو ما من وي باشناوي مش خورب كاراني يعني نه باشناوي مني دنيا يعني از بيجم از خوك شيرا كي دبينم اجي ليلى شير جهزة خيمة قردايش شرنخي برازيا ما مستعدنان وما مستكامران سمومة هردجي أبيم نجدلن يعني وكيدني هبالة برتشتاين زمان برتشتكي جو أزلي زيدا بكم أز نباورم جو هنا تبجي زاننا تبجي ونزانو ونتشب كنا ز قطح وجناكم يعني بيشنيارية كمنها بيانجي جبل جو بيشنياري تفهاتنا زمان وورنا زمان جي يعني أو دما روجة تايبت بيجن هبالة أني زمان روجا ام بيجن وفات كرنا نافدارا يانجي وها او بخوه دمي قاباقو چه بش خو بر بخودت زمان يعني ام بخوازنه خوازن جي ام بين زمان يعني دوباره تواس لافت كم وكيد ني تشتكي جوج مره سخونه ما كلا جانا مبرج برغو اوقاس مروفه هجاهنا لبري دلدار زماني كردي هنا و كارم بيجم جزارو كيتيام ده حياة إيرو از أفيندار زمانه خما قد زمانه كدني ناخفيما ود زمانه كدني دجي قتن كارم رحت بآخفم السوق كاغو غريدايبم دستو لنجيم غريدايبم جار قافاغو هناك مر زمانه كدني جي خبردن از نكارم رحت برسبي بدموا جواره جيد بيجم از بيم زمانه من مر خبر بدن رحت ببن
ونجي راحت بم براجي راحت بم براسي مرف خود جدينه قبل زمانه كدني بمرف خود جدينه لزمانه مرف برازادا وهيفي دارم جو اودا موري ام نسر بندستي نل سر ايشو جانا ام ويد ازادي طعم بكن ازادي طعمك تشواي مخابن يك جماجي نزانن ام وي ازادي طعم بكن السر ازادي ام هالبسي خو بنفيسينن ما مصان كامران سمود فرتوغا خود جاني زمان قلتي تشيروكا هر كسكي هي ليه هالبسته هر كسكي تنيه ام بغتبجي تشيروكا خود نفيسينن او كسيغو سرپیهاتیه که وی تنبی از نبارم گو کار وی تشتی بنویسینه هر کسی که چیروکا خود نویسه یا جی تشتی که گو جهنه که گو هدار کرمه چیروکا مجی وهانه مخابن او چیروکا خلقی دبی هبون تنبون ام نابیجن هبون تنبون ام دبی هبون هنه وی تم هبن چیروکا ما وهانه سپاس دیسش با تواز نخوازم درش منش برگو هوالجی مافیا خافت نجوار بهلم و سر ناوی و توا از هر دو آپی خو دسته و ماشتکم و هوال الفدری توا ما مستقا درج الورز باورم خبر ندایجی هوال تواش خو روبرو پرانی از دناسم حوجنا که ناوی و بیجم شخو از و توا سلافتکم جو توا رشف باش و سرکفتنش با متوا وی سپاس مرات آوا مثلا دما قولي شير قد أبيم هنا مدي كامران سموخ وحاولوا به الغرن بجا أبيتيا منو ليلا جي أمولو بدكو تنابيجم 2016 هم البرتقال فوارا برتقال آمده بود از ما مستقادر بهدورا شارداری آمده وكا ده كسي خودي برهم بخوند بنويدي بجا مقولم السويد هاتنا قولي بهنا أبيم جوتي مگو آپیتا گو مامستا گو کامران سما آپی منا والله تنا گو آپیتا بی هم اجت خازم بما آپیتا ما تکاری و شرفی بدم گو سر چعبا تا آپی مجاز آپی وینی مانوی ما و مامستا کامران جی آپی وی امبیجن بیولوژیکا از کیف خوشم به آپیتیاتا سپاسش بو تباب وسر بلند مجی بکنو کب چوچی کزی بیجم برکی مزانم بیانا دبی ورجمش کم مامستا کامران گفت مامستا کامران کنی گله خوشه گفت کنی جدر کنی گله خوشه زوزنا کنی لیکوت کنی جی رو خوشه زلام لسر الميج كي بسيك تيل دوراوي وسر جي سجداوي دروني كي وناكي خوش بسيكي خلاص ناكي اما طناد السلام عليكم والسلام عليكم دراجي بسيكي بنغ هي ديوار خي يجي هجيناوي بما خراب بما تشودي نتر سايت او بسيك يعني او كتك تل بنغ هي ديوار خست كشي قلت بي از كما سر الميج ما خديش دي بيدام كما سر الميج تشتغناي بيدام يعني جويك ما ولد بيني تشتغناي بيدام يشغلني ويجو هالبست وادبيات وفكر ورامان وانا بريفان كرم كان ببرامة سكن عندي بس بلكي جي خيات كي نظام يك جواي بتشوكامي ولو خيات كي نظام مرحبا مرحبا يا بارو حميم باش وحميم بريزداري سلاف دكم خيراتي ما بخير دابا نابرس كراك متحمين كان نقول حفلش تخازن باخفن نورمال كتنا دي من داستغرا كتير تو پیشنهادی منك از آنها بکم تو نشخه همو حوالم پیشنهادی خاکرن مخصص قبل ناس کرن از بیم یا هین ناس ازم بنوادا تو برهم من متون انا تو پرتغال بسینه لاز باوک آماتوری پرتغال هلبستن دنیسم بقاسیش خواندن حزت کم جنیگسش حزت کم و زاروتی تو دنیسم و نزی 5-6 سال جی پکرد دنیسم از خواستم که کورتاسی بدم ناس کردن از بریوان کسکین از کرمانج آناتولیا نابینم و از 22 سال زیاده تر آلمانیا دیجیم و که مگویی 5-6 سال جی از زمان کردی حال بدم بنویسم گوترم ناقص سپاسی و همیان دکم دنگن نه هاتوه حواله علمان دنگه تنگتی حواله بریوان دنگه هات بله دنگه هات باشه خوشتی لی یا من جبوی تکنیک نگرتبو
سپاس بریوان بخیراتی و از باورم هوا همش میگم فکرم کردی منی ایچ آنادولیه گو demek ki gelek direct bin asimilasyonu ki demane ve hiç zamanı kullandı kultura hot parizm rezekmeyi kaybet gibi vahaya ve vazifaya fa gelek baş kiriye yani saata hoş kreatif fermo havale go qatna khabibin az disa rebaza ma mustahsib kar benim ma mustaqadir işte bizim kabul İlyas Maral İncil والدي النبي وانا كي نظام يعني دبي اونجي بشتاريا خو بكن بحورم يعني جي ونزان اول قادر فرمو مستقدر ميكروفون اخوك بري ما مستقدر تشتكي بجاز سكارم تشك ببرسن بلي برنامه ما نهائي رو تاني هر ناسين يعني تشتكي تنجي يعني تشتكي برنامج تشتكي تنجي من مستقدر ببور هما يك جوتن شخو ما مستقدر ويني خو بري آسيا ما بري هنجي ما جوت ام هبدونها خالي ما هبو خالق جي ما جوت سروكين ستوتي ما بستافي كومي ووانا اني زمان چما اف کوم و برین ها چتکر و چاو بو سرناوی انستیتویا کورد لستوکولمی متابی وک هرجار شهیده خو بیرانی اخفتنا سروک پیدا ها گوتن سروک انستیتوی داناسینا حوال خودنا ناساندن و پیشنیاری خو انا تنن و پیشنیاری خوشبونی برنامه گورن تن زمان امید ورو کمیسیون کامل سروا پیشنیارا هور بگن و برنامه خو د حرکینا دمه امي هي باشتر وهي تشاكتر وهي خوشكتر بريفا ببن انها اونا يعني انها مسرويناك دخبتر ودرمي خاطري خوش عبدو بخوازن مش خو جروبا كما هي تشببي سروي جروبي امي هبدو اغادار بكن بس داش بيرا منه من يبسان ديز باورمش بيرا منه تاني رجاك مج حواله هي السروي جروبا واتسابي برهما لسروينا نون بلاكترن برهم جبر هركس كيما جمع برهمي خوهانا يعني جيم حج برهمي هناك حوالات كن دمال ويدي ورنا وشاندن بلكي حوالات دي شاش تي بيجن قالوا امي في بروتوكي بخوينن يا امي في بروتوكي بنرخينن برا ونا نبي جبر قد في بري چند روزا حوالكي بروتوكي وكا قوتي كد دستين مخون دورا چند حباجي او بروتوك درخست يعني خوشه تشتكي خوشه بس زبار ما مستكمران جبيرا كر وكا بيشنيار افجياوي بو قمكارن وكمال بركي بكن ودور ده حمو برهمي حوالا دور ده بوشينن وبخوينن وسرن الخامني خوبكن وكمال بركي جبلي بين الخاندنا كوما ويجو هلبستو اواناكي مروف كاري ويجبكي لسر كوما واتسابي بر حوال زيدا وي داخيانيا برهمي كسكي سر كوما واتسابي نكن از بهار متشتكي باش بي وكيدي فرمو ما مستا قادر ببورا ما خفنا تبري خمناك ددوی مجارده هستایی تزانه يعني جانا تجربة التلفزيون ده قالك كار كده كاري جانا ببري رجعتك مرحبا جورا شباب وقشكا باش به جبو حمي هوالا بارك سلافي مهنه جارا پیشی استولی برنامه ودبم برنامه پیشی درفتا من تنبوك از تبليبم اللي منها خو حاضر كركو از بوراب جبروي از قالك تشتانه بيجم يعني بقالك بيش نياري واجي رخنا ودي تنازني باشترم هنا كي قهداريا هبكن ام هفدو فيم بكن هفدو ناس بكن از قادر شلك 36 سالن لسويدي دجيم وكي رجدار بريوان كسكين اجي كردكي اناطوليا نابينم لگندكي كونيا يا هاتما دني يعني بالنویساندنا كردي را از پیشی ده سالن حشتی دال سويدي روبره هاتم و جهنگ داجي مراقا من حولدانا من دخوازا من یادواری نویساندنا بكردي دا هر بردوامه حتى نها سي برهمي مدركتنا يعني سي ديوان هالبستي يا بيشي 2016 آمده
پاییزا پلوشان بو سالا چویی جی یعنی سالونی بک بریوی جی به اینیسیاتیفا انستیتویا کردی استکهلم لستکهلم دو دیوانه مدرکتن یک اشنامه یادی جی پاییزا درنگ مای او هر دو دیوانه پاشی دیوار روژه پیش مداویل آمد جاره گدن ورم بشاندن به اینیسیاتیفا وشان خانه پاییز yani divarê helbestê da bêguman gelek tişt tê werin gotin helbest tiştekî statîk nene yani tê guhertin li gor şerta li gor demê li gor dewlemendiya zimên li gor bûyerên ku dixewimin helbest jî kirasên cûrbecûr li xwe dike biya min di bernameyê pêşî da eger em li ser muqayesekirina helbesta me biya dunyayê hinekî rawestin dê baş be yani ew milê helbestê yê felsefî milê helbestê yê teknîk yani jî şêwaza pê helbestê nivîsandin milê helbestê yê nîgaşê li dunyayê çawa ku nîgaş hûn jî wek hûn jî zanin hestiyê pişta helbestê ye ev teknîk ev tevna li dunyayê çawa tê hinandin em li ser wê rawestin dê baş bin yani em dizanin ku îro di helbesta Kurdî da amatoriyekî gelekî bê serûber heye ji bo ku hinekî roleka parzonandinê jî em filtrasyonê em bilêzin jî em karin li ser vê hinekî rawestin helbestvanê me yê genc jî dikarin hinekî di wê awêneyê de xwe bibînin yan jî dikare jêr bibe ezmûnekê ew jî di wir de xwe nû bikin di vê gaviyê da yani di vê bernameyê de tiştî ez bêjim ew e nexwazim dema hevalê ku hê jî mafê axaftinê negirtine nexwazim dema wan bistînin gelekî rêz û silav bo we gişka gelekî memnûn bûn min hûn hemîdî tin wekî hevalê dî ji anî ziman ev derfeta teknîkî tiştekî gelek baş e ku emanîne bahev di dunyayê de jî ji xwe kultûrekî wisa herebûye hunermend hatine bahev hevdû dewlemend kirine rewşa hunerê çi roman be çi helbest be çi resm be minaqaşe kirine şêwazên nû bi hevra ew kirine nîqaş kirine hevdû dewlemend kirine kemasiye hevdû berteref kirine yan jî ji hevra bûne wek rexnekar kemasiye hevdû dîtinê û ew dest nîşan kirine em jî dikarin bi saya vê derfeta teknîkî werin bahev û helbestê rehê helbestê ew tamarên ku diçin dilê helbestê çine çawan e di çi rewşê de ne wan nîxaş bikin û kemasiya dina min dîtî hîro yani ne ji terefa we de lê xwezî di vê beşdarbûniyê da helbestvanê me li parçeyê dinê welêt jî hebana ne tenê ji Bakur û ji Ewropa her wiha ji Kafkasya jî welatê wekî Gurcistan wekî Ermenistan heta Rusyayê jî gelek helbestvanê me jîr û zîrek hene xwezî ew jî tevlê bibana û lê hêviya me ew e ku ev bername her rûne û berfireh bibe bihêstir bibe û di pêşerojê da jî bibe sîwanekî ku ev helbestvanê me çil welat û çil derveyê welat bi dorfirehî tevlê bibin û em kanibin hem hevnas bikin hem jî bi şiklekê ser pêşveçûna helbestê bandorekê çêbikin. Hevalê Adnan spas ji te re û ji mamoste Hesîb, mamoste Kamran, Zagiroş û hevalê dî re kedeka baş e bi rastî xebateke pir baş hûn dimeşîne. Ji bo jî wê spasiya we dikim êvara we baş ve bi xatirê we. Gelek spas mamoste Qadir. Lê min ha tabii heval Qadir anî ziman nêzik 5-4 kes hevalê gon wara axivî bûn. Navbir de rêjeya jin jî kêm dibînin û ji wa parçeyê dî jî lê ji wa parçeyê dî Rojava, Rojhilat hevalê me hebû lê goyê beşdar û bana. Ez biharim sebebat teknîkî ji ber cara pêşî bû û li wa dera mesela Rojava hevala got yani ji min re peyam jî rêkirin ku interneta me gelekî lawaza ihtimalekê mezin heye ku nikarin beşdar bûn.
روجلات هەواڵی مە هەبوونێ هەلبەستوانێ هێنێکی ژیر و زانە ئەوێ بەشدار ببن لێ مامۆستای ئینجیل ئەس بەهۆرم مەساژێک رێ کریە گوتیەش بەر ئینتەرنەتام نەباشە دەستێ خۆ دراکەم ژی وێنەیەم نابینم مامۆستای ئینجیل هەگەتمت بهیزێ فەرمۆ مافیا خافتنێ ئێتەیە میکرۆفۆنا خۆ بەکە ئەم تە نەبینم جی ئەم دەنگێ دەبیزن ئەمێ کێف خۆش بن فەرمۆ من بەندات تەناگەت کاربێ میکرۆفۆنا خۆ بەکێ و تباخەبێ دەدەنگێ مت بهیزێ إنجيل سلجوق بله بله ایوار باش سرچاوا همو اولا سلاو دکم سپاسیا آماده دکم لی از باورم د اینترنت دا پروبلم ها جبر کو دنگی و پر زحمت از بهیزن از نزانم که دنگی مت آن نه لگوری و هگر نوی از بداوی بکم پشترا نویسکی آن را پار ببکم دنگت باشتی یعنی نه صدی صدا لی صدی نوت و هشت از کار میجم صدی نوت و هشت دمکی باشه فرمو باشه سپاسی آواده کم دوباره دسری ده از بیجم تشتی گم دید لگل کو ما ایرو کردستان که سر بخوا آوا نکریه جی ام هر یک ما چوبه کو داری لور کردستان که هیه او یک یاد دوی خبات وی کومه گلو وی وک کومه که خواندنی آن کومه که هلبسته بمینه آن دکاره گلو جبووان کومن لباجار اندن آنجی لواليت و دبر اندن هايين ببا سيوانك لجناك جناف وي كومي بيتا جناف وي كومي و اندامن وان كومن دنجي اي هاي تبلي وي لجناي ببكا ببيتا سيوانك جبو وان كومن هاي ايكو بكاري ويجي مجيل دبن ورخویای دمین پیش داجی امی گلکی ادی خباتن خوا جوینن خوا هاتن آباهف و بوی آوی امی بریکا اینترنتی هفته ببینم بلکی ام زیده وکی بری لسالونان و کمالیان ام گلک هم نبینن جبوی پیشنیاره یعنی هگر کاربه او لجنه آبابه او ببته سیوان اکسروان همه کومان جبو دانستینا پرتوکان براستی هگر بده تا پیشیا خوبش از شهر هفته پرتوکیا که بده مخواندن و دانستین یعنی اف سری خواه و نکار به پیرا بگینه جبر کو گلک بر هم درد کون و گلک زیدنه و گلک دمجی دخوازه لجنه کوجناف در که به هگر کاری به وان خبات اندن ارگانیزه بگه آنجی ناوی وان پرتوکان لیسته آنچه که پیشنیار بگه جی کومندن را از باورم وی باشتر به ممسته قادر جی آنی زمان دیسا هولدان هبن جبوکو کسین بکاری ادبیات و علاقدار دبن بگشتی کردستانی یعنی چه الولات پرچندن و چه جدروی کردستانی کاری به جهمو پارچهان جی اندامان تبلیغ کومه بکه از باورم وی باش ببه لسر دانستینی و که ما اوی انطالیا جی کد کاری که زمان ای کردی داری بی بلکه جی نفس بچوک بیا خواه بحثا رباطین خواهی نگیر یعنی جبو خو دانه ناسین شو بلکی گله که حوال به داری امرو برو هر ناستیکن ل جبو کو جوین لسر وب تتا چیکرن از دنگتا قطب قادر ج ولات در کدما و لمتروپول ترکا مازن بیما دکارم بیجم اکتیویست که زمانی کردی ما یعنی نه هلبستوانم نه نویسکارم نه ویجبانم لی وقت از خوا وقت اکتیویست که زمانی کردی بهتر وقت اکتیویست که دحسبینم جبرکو برایا من هر کسی ده هفو کم دین مامۆستا ئینجیل دەنگێتە دیسە قوتمە
اگر تمد بهیزی خوا وکه کردی و خودی هلوست یعنی جبو من هلوست گرین کتره جه هلبسته و هری ذاوی از دخوازم لبر ببیجم براستی از حیرانه که هلبستا که دیگر ناسم بلکی کوچه تنگیتا از بارم جم تا اینترنت لاوازه جار جوی و همه هوالین بیداری را دخوازم طایبتی هوالین جن ین ولات سلاف دکم جابیوان راد مستم و گلک سپاسیا و دکم دیستا سرکفتنی جه همو هوالان را دخواست مالات آبا خیراتی سرچاواتی مزگی کبو کزی بدم آخفتنی مافی بدمتا متدیتی بین اقلی متدیتی بین اقلی ما مستحسی بنکاری بیجت مدید باش چاوا هاتی سرچاوا بچه امی وادی تنا برچاوان بگرن دیسه از خوازم بیجم هر چا پارچه کردستانی ام به حوالا تکلدار بود جبور مثلا اینترنت از بهارم بشتاری کم بود لیوی جارا گوره از هیویدارم و بهاریام دوی باشتر بشتاری چه بی و دیتنه و امل سر بسکنن کبوک مزگین فرم سلامی خواه پیشکش و تواد کم و بختوارم بجبات گی ها گیرم و از بجداری بی جبات کرمه و تشکی شو حوالا تف گود ام پیش نیار وک از تفلیانی وادبم بجبو داناسینه اما از خواه بدم ناسین از دو کلمه بیشم دمی نگرم از جیله لحجیان دکم وکی از بیشم خواندوانا کردیمه از خود دخونم مکه از دخونم از نانویسم از بیشم بله دا از پرد هلبست دادن بیسم لی از خواندوانا کردی دبینم از دخونم از چیروکا بر هم دکم یه ما ملت ما از کوچرم و چیروکی ما متلوک زمان جرد بیشن از و بر هم دکم والباطمان جیان دکم اف کوملا یکم از تولید بم از تجار تولید کوملا وانا بومه از هی تولید کوملا یکم از تولید بم و سپاس دارم جبو و کداوی پیروز و جواکا هفا خوش و برومت و با واقع کسی ملت دی خوش و هیجا و نیر خیمزن همین جی کدن بر هبودنم هبود بینم و سپاس دکن جبو کداوه و شوا خوش گلک سپاس کبوک مزگین تجی بخیراتی سرچاواهاتی بله الیاس مارال خودز در جوانا بردم نسو جیم نام مستحسی بس فیر کرم یعنی دماد ولو دسته خود تابجه کوسکا اجی که ولو يعني ولو بجون بغيدن نمدا بغيدن اول قامبلي وي ونشد بجني جواره ونشد كن مسبست ان دستوری دیدن تا سر ناوی ما جاو دکی تشتگی گلک سپاس ما مستا یا مالاتا با خودز هیب قوتر الیاس دنگیت نای مرال دنگیت نای ما مستحسب قلت وقت جمرة نين يعني حتى دوازي شبيج زوي ونبرد ما جاء باشا ما ديتني خو بيجي ما مستا دنگه متي بلي دنگيت تشاوا دنگيت قل خوشتي والله مالا طافا يوم تا قلت لمش بيركر او بيشنيارين من وقت نويسكي جترا شاندبون ج ام بيجن ج لجنيره دكتور هم دو دقو وان جاولون لاجي باربا بكن تا قلت لمش بيركر از داخفتن دا بيجم دبا گرو تسربستي مالا طافا یک پیشنیارین من وچاخه کری مگو حوالین مین بدری حمود دبشین خدا گهانا آستکی و هنگ جیجی پسپورن وک ما دید وک حوالا بریوان از بارم جواکناس بو آن حوال ماموستا عثمان بو جواکناس بله هر دوش دکتر یک جواکناس بو یک جواکناس یک درون ناسا بله وک میناک مگو حوالین کود دالیه بشین خواهیم پسپوری دکارن وک پانل آنجا وک سمینره که روژه تایبت دموان دیار بکن و لسروی دکارن زاین خواب مرا پار و بکن دوی بشیده و هر وها حوالین ما وک محسن ازدمیر دالیه وشانگری ده دالیه ورگری ده پرسر وقت و دالیه ورگری ده خودی ناوکه مزرم محسن ازدمیر دکار لسر ورگری روژه پیش ده سمینره که بدم وک میناک از بیجم
وەک میناک ئەزوان دەبێژن بوو باش بفهمێ ینی هەر هەوارên me ku di beşên xwe pisporiyê dema dixwast rojekê em civînekê li ser wan bikin di navbera civînên xwe nirxandinê de ji bilî nirxandinê kitêbo ya duyemîn min gotibû kitêbo bê nirxandin her hevalekî me beşdarê ku me bi qasî paragrafekê an jî bi qasî çend hevûkan nirxandinên xwe edebî binivîsînin em ji wan nivîsan hemiyê ew lejne an jî çend kes bên peyvirdarkirin û wan nivîsan berhev bikin û gotareke zanistî jê derxin û wê gotarê jî em di cihekî de biweşînin dibe rojname bi dibe malperekî a nûçeyan bi dibe kuvarek bi wê gotarê jî em biweşînin û kitêbên bên xwandin jî bira her heval yani ev xwastek ev pêşniyar e hevalên me pêşniyarên xwe em bêjin rojekê wan jî piştî civînê wan jî nava civînê de kitêbên xwe kitêbo ku pêşniyar bikir wê derê binivîse ji nêva wan ew kitêbên ku hatine nivîsandin bîst çend pêşniyarên ku hatî di nava wan kitêba de û kitêbê helbestê jî bê hilbijartin û bê xwendin bû civînên pêşiye her ew bên dubare kirin ev jî pêşniyarek din bû bû civînê jî pêşniyara min mehê du civînin yani du civînên helbestê a rastî bi min yani çar civî jî dibe ji ber ku kitêbên helbestê piranî kitêbên helbestê ne wek dîwanên klasîk bi kitêbên helbestên rojê me de îro derdikevin mirov saetekê 2 saetê kitêbekê helbestê dixwîne saetekê an 2 saetê mirov dikare hinekî tehlîl û analîzê wê jî bike mehê du civînan em bikin bi min baş e li ser cireyên helbestê hevalên me ku wekî mamoste Kamuran û her wek hevalên din jî li ser cireyên helbestê hinek civîn bên li darxistin wek mînak hevalekî me yên helbestê ve eleqedar dikare li ser lîrîzmê ji me re em bêjin lêkolîn bike û rojekê bê ji me re behsa lîrîzmê bike helbestê de lîrîzm çi ye lîrîzm çawatê bikaranîn û kîjan helbest dibe lîrîzm li ser wek mînak an jî pastoral an jî welhasil û cireyên diniyên helbestê cireyên helbestê jî em bikin mijarekî xwe bi min baş dibe û hinek civîn jî taybetî ji bo analîzkirina helbestên klasîk bên kirin ew jî mamoste gernas kûçer em bêjin perwerdehiya medreseyê standî ez bawerim pêşengiya wî karî bike wê baş bi heke bê qebûl kirin helbestên me klasîk hinekî bên şîrovekirin û hinek helbestên xanî cizîrî û taybet helbestên giran bên analîzkirin wan jî teşeyên wan bên analîzkirin û vegotin ji me re wê baş bi ev jî pêşniyarê min bûn mala we ava spas dubare me ve hevalan jî xwar bila bibexşînin mala te java te mafê kesekî nexwar te mafê xwe bikaranî saeta te xweş baş bû gote got ji ber em ê paşî piştî mamoste Hesîb got wê ev qeyd em ê imkan bibînin gomcarkê dilê guhdar bikin û em ê li ber va pêşniyarî we protokolê xweşik nûjen binivîsin ji ber midev jê berda dema spê hesam got em dikarin lê guhdar bikin midev ji nivîsandinê berda em ê li wê de dubare li ser vê nabisekinin û gelek tiştên mesela giranbiha hene weke mesela İncîl Selçuk behsa sîwanekê kir ez baharim hema bêje ew heye mesela mamoste Hesîb têkiliyayî bi hemû komar heye mamoste Kamran wev koma me jî kê yani ji xwe tiştekî wilo hema bêje heye lê em dikarin sîwanekê ji vara çê bikin li ser vê namê biaxivin û ev pêşniyarê te jî kê Rêzdar Emîn em ê wana jî kê berçav bigirin wê hemû hevala jî bêguman tenê niha êgo ma naxivî heger bixwazin mesela İlyas Kaya û Maral mane yana em karin dawî de heger heval bixwazin yek ji hevala helbestekê bixwîne yan gotinekê bêjê tiştekî bêjê û em karin divre xelas bikin lê ew hevalê got bixwazin biaxivin em ê mafeya hatine dineva eger
گر هوال الیاس نه خفه بریم دست هلبست بکن ادخوازم چند خلاص بکو امی چوا بجربن یعنی پرسکری کمایا یا ایرو به کما عالی اروپا یعنی برانیا سوئدی جبر کما آمده یا هلبست تبلی برنامه نبو ما قلت امی چوا بجربن یعنی برنامه خود چوا بدومینن yani koma Ahmet'i dugotin em canal cem xwe bicivin yani panzer roja cara ki cem xwe Ahmet'e bicivin panzer roja jî hemû herkesî yani çiqas komê min ya jî weje helbest hezê me hebe em pevr bicivin ama hevalê emîn tiştekî xweş got em dikanin vêya wan jî bidin qebûl kirin panzer roja carekê panelekê yani wek panelekê em dar bixin mehêlê du heb bernamê me hebe yek li ser teoriya wê yek jî li ser pirtûkekê yani ji bo helbestê me du bername her panzdeh roja carekê li ser bernamekê yek jî li ser çikê ew dibe ya dinê çar pênc zaravaya bernameyek me ji xwe dabû ber xwe hevalê me vê derê yê rojhilatî em axivîn hemû zaravayên Kurdî tê de ew ê qala edebiyata xwe ya zaravayên xwe bike hevalên vê derê yê rojhilatî wan axivîn ew jî Mezopotamya heye vê derê wan hinkî bingeha bername me hazir kiriye ew ê bername kurê bê çêkirin yani yê felî helbesta felî de ya jî romana wejevanê wan em ê yê kurmancî zazakî felî soranî goranî hewremanî hemû di bernamekê li cî bikin ji ber ku me pevr bername kurê çêkirê rastî em ê yekadin êş çêkinê û ya dinê hevala gotin ji bo yên bernameyên siyasî yani ji bo rojevê ji xwe grûpek me wiha heye ya necedeke Ewropayê heye em li wê derê carna bernameyên rojevê yani yên ser rojevê li wê derê sal ser zomê li dar dixin biravaya hewl li ser wejeyê bi dîsa yani rojek pir giring hebe tiştekî giring hebe me re dikane bêje ama ê ji bo siyasetê ji bo rojevê bixwazin em dikanin wan wa komana zêde bikin li wê derê gelek nîqaşên xurt jî derbas dibû li ser rojevê em dikanin biaxivin jê pêr ya dinê mesela em neaxwasin ez wê dizanim em daha zêdenin yani lazım bom anhab sedî dusûdî kesî di vê derê de bana yani gava me ewlî koma va kir me got em ê bigêjin hezara mixabin em digêjin çil pêncî kes me gaval Amedê jî şel dar dixist em cana digeyaşin sed û pêncî kesî yani çimal ser internetê axwas em xalse em wê nizanim hemû heval dikanin hevalê xwe li va komana zêde bikin û pêşniyar bikin ji bo hevalê xwe pêşniyar bikin ji bo li va komana zêde bibe ne lazim hew helbestkartenê yê ji helbesta dixwazi godar bike ya jî dixwazi wejeya cîhanê jî alaqedar bibe dîsa wejeya Kurdî re lazim alaqedar bibe tevlî me bibin em ê kêfxweş bibin ji bo kî sibê dîsû pêşa roja me cîwanên me dikanîn tiştekî wejeyê binivîsînin binirxînin tiştê ez ê bêjim aqasî gel pirsek hevala hebin em dikanin ez ê bibersivînin Belê spas mala te ava rast e yanî me xwe gihan dibû vîro nêzîkî heftekê deh roja me xwe gihan û pêncî û çar kesa û hê jî kê lîsteyek destê me de heye got xwe bigihîne gelek kesê dî jî wezbihar me mê bigihine armanca xwe bigihine vê hedefa xwe niha çend kesa ne nêzîkî 20 kesa filan ê got mesela teknîkê mesela internetê wana beşdar nebûye ya û mesela nabêna koma wa de jî kê tabî ev komisyona ku heyî wê li ser va jî kê hûr bibe û amadekariya bike ev pêşniyarê guna hatin wê li ser wana jî bisekinin û wê dijneyê jî ava bikin û karibin têkiliya hemû komên hevdûr bikin û ji bo demê yani ji bo demê de hefta carekê esas ne gelek e lê gelek ji me têkildarî gelek tiştê dî jî hene yani serê de hefta carekê nizanim ez bahorim belkî piçekî zêde çêbibe lê ne dûrî aqilaya û çimana ye em ê wê najî kê weke pêşniyar û bernamê me dawî da dahatû de em ê va jî raxin ser masaya xwe û ser vê jî nîqaşê bikin wekî dî kesî dî eger pirsê we hebin ji mamosta Hasîb mamosta Kamran ji welhasilî em karin bikin ser navê Enstitûya Kurd û li ser vê mamosta Arif destûra ez karim tiştekî lê zêde bikim belê mamosta Arif destê xwe rakir û bes fermo maf bidine te dûra me dine mamosta Arif belê kerem kir
مامۆستای ئینجیل ez bawerim dengê te qut bû te mav xwest û deng qut ez bawerim tu bûyî dengê te bû مامۆستا دەنگێ me bû lê ji ber înterneta min ne baş e ez bawerim Aman ha ez baş dikarim yekî xalê lê zêde bikim belê fermo keremka deng tê gelo ha deng tê deng baş tê fermo belê emîn aqso jî esas piçekî behsa wê aliyê kir dixwazim vê li ser pêşniyara wî zêde bikim مخابن دنگê mamostay İncil dengê te ji zanîngehên dibin ji deverên din dibin kesên pisporê edebiyat hestê ne ez barim deng ne belê belê deng hat çê bû fermo ji ber diçî tê mamosta Adnan ji ber dengê mamostay İncil diçî tê belê rast e fermo fermo mamostay İncil fermo car caran eger deng bê car caran kesên di qada edebiyatê da pisporin car caran wan kesan bikin mêvan weke semîner li vê derê li ser klasîka Kurdî dibe li ser romanê dibe mamostay İncil di dengê internetê yan jî telefona te bê tu çip kartênê problem heye astengî heye من فهم كر ما مستقود شو من باش فهم كر belê belê ez jî têgeştim em ê wêna jî berçav bigirin û paşî jî dikarê binivîsêne yani dikarê li ser vê grûpa me ji min re jî binivîsêne ji grûpê de jî binivîsêne em ê li ser bisekinin ez bawerim mamosta Arif mav xwestibû me da İncil fermo mamosta Arif بله مامۆستا داخوازان من جی یعنی پێشنیارا من ئەوە بوو من گوت ji berê bernameyê rojek be diroj be gereke derbarê mijarê da çi vê guftugû kirin çi vê axaftin heval bên agahdar kirin wê amade tevlê civînê bibin civatê bibin wê fayda xwe çêtir hebe mirov bizane ka mesele çi ye wê çi vê te nîqaş kirin wê baştir be rojek diroj berê da heval bêne agahdar kirin wê baştir be ji bo vê mixwaz belê rast ema xebera te ne rojek diroj belkî berî bi heftekê jî kê em dibêjin weke vê bernameyê jî me got heta îro rêzdar Emîn jî û min jî û mamosta Kamran jî çend caran me geraha me got yani mijara bernama me wê ev bê em ê bêjin bêguman hetman em ê wêna bêjin fermo kesekî dî got bixwaze êgo neaxivî bes maran got îcaze hebe karim tiştekî belê mamosta keremka na pêşnazê hevala hemûa gelekî baş û ji xwe yekekê Emîn zêde zêde hinekî dayî hebû kom bû gelekî spas bû wî jî û wana binivîsandin gojma re binivîse ji komê re binivîse gelek baş e tiştekî dîtir pêşnazî kirin min heval belkî hin heval dixwazin got dê vê komîsyona me de cî bigirin yani ew hevalê got bixwazin jî xwe pêşnazî bikin yani ev heta niha komîsyona me got hey komîsyoneke amadekar bû yani ew koma me amadekar bû gelek spas ji bo hevala got gelek kar kirin û gelek xizmet kirin û hê dikin yani ew jî bila di nav dibin ne got em bêjin ew ê ne karin komîsyona xwe zêdetir jî bikin karin berfarehtir jî bikin û pevra pêşnaziyê got hatin em hemû pevra vêna bikin ne got sê çar hevalê ma got navê wa gelekî vê varê hate gotin ne em tenê yani ev hevalê dîtir jî heke got hin heval hebin yani hin heval pêşnazî bikin bêjin filan kes karê di vê komîsyonê de cî bigire bawer dikim em ê pevre hê xwertir û hê bihêztir bin û em ê ji hevdû hêzê wergirin yani madem ki em ser wêja taxibin û em hemû dibêjin em evîndarê vê zimanî vê wêjeyê ne wî wextî em hemû pevre kar bin tiştekî bikin wê baş bê bilanê komîsyona me zê mezin jî bibe bila ne sê kes tenê bin bila bibe heft kes bila bibe heşt kes yani ne mihîme got lêhteng bê
جبو ویجی هەبالکاری نێرینێ خۆ بێژن هەن کەسێ دیتر ژی کەسێ پسپۆر کەسێ حتا کارن پێشنازیە شتێکی وەربکەم یەک ژمە کارێ بەشێ کوردستانێژی بگرێ سەر ملێ خوا کۆمسیۆنا دەیانێ هەکە گۆم وەربکن یەک بەسێمەی رووسیا قەبقاس و ئاسیا نابین بگرێ سەر ملێ خوا سەدا ژێ سوبیریا بگرێ بەرێ کوردێ مەل ئەرمەنیستان و ئەزربێجان و گورجستان تەنێ بوون لێڤێگا لێ سوبیریا بگرە حتا توەری هەموو قەبقاساتێ وانا ببینێ ینی ژورژی گۆم کاربن کەسێکی کۆمسیۆنە دەجێ بگرێ بووە بوورە دتێکیلیا دەبێ وێ گەلێکی باش بێ دنێری نامدا یعنی کۆمسیۆنا مە وێ مە بدێ مەشاندن ئەو کۆمسیۆن بلا ببێ سێوانە سەرێمە ئێمە هەمووە و ئەف کۆمێما گۆهەیژی ئەو دۆراوێ ئەمێدنە هەفتوو ینی کۆمسیۆنێکە وەها بەرپارە و بەهێز دەبێ ئەم بدنە هەفتوو ینی نا هەمان بلا بەهێز بێ ینی کاربێ پێشنازیە بێنێ یان کاربێ ئینسانە کۆم بکێ ئەرمان جامە ئەوە گۆم وێژەوانێ کورد نێزیکە هەفتوو بکن و هەفتوو بدنە ناسکردن و وی وێژەی بەلاو بکنە مادەمکە ماچ ئەڤە دناف کۆمامەدە هەکە گۆ ئەمنا ئیرۆ کاربن بناقێنن گەلێکی باشەکە گۆم نکاربن بناقێننجی شخوا کۆمێرە هەموو کەس ئاگادارە و هەموو کەزانێ جهێ کۆمێل کودرێ کارێ پێشنازیە خۆ بە نویسکەیژی بشێنێ و مرۆ بوارە ئەف کۆمسیۆنا ماگۆ ئیرۆ هەی بوارەت کەوێت تێکیلێدە و ئەمە کۆمسیۆنێ دیار دکن و ئەو کۆمسیۆنا مەژی بەرنامە دێنێ پێشیامە هەم بە کۆمێدیرە و هەم بێ کۆمێرە ینی بەرفەرحتر دکێ و ئەم دمەشین ینی ئەوێ گەلێکی وێمە پێش بێ ئەوێ گەلێکی باشتر ببێ وێ تەمێ فکرێمە کۆلەکتیڤ بکەی گوتنەکە دگەلێک مڵەتا دەبێژێ لێگەلێکی لیتەرەتۆرە رووسی دە بکارتێ ڕوس گەلێک کارتێنت بێ عاقلێک باشە لێ دە عاقل چێترن ینی مرۆڤێک گەلێکی باشە دبێ گەلێکی باشدانە بێ لێ وەختێت بێت دو مرۆڤ هێچ چێتر دبێ ئەم ژی هەکە گۆ کۆمسیۆنا ئیرۆ سێ بێ مێنا بکنە هەشت ئەو هەشتێمەژی لە 800 گوهدار بکەی ئەمە گەلێکی چێتر بن و گەلێکی پێشتر کەبن ji bo wê bila heva serbêjî heke got karbin fikrê xwe bêjin û nêrînê xwe bêjin wê gelekî baş bê. Spas. Berê mamosta spas ji bo te. Rast e ew qet tiştê got gotin teya dawî tişta got xwes bêjim te got yanî heger niha heval nêrînê xwe li ser vî tiştî nebêjin jî dikarin li ser WhatsAppê rê bikin telefona ya min ya mamosta Hasîb mamosta Kamran heye dikarin direkt jîmar rêbkin karin ser grûpê jî rê bikin em ê wana berçav bikin gogot nam komisyoneka amadekarin em ê karê xwe hinekî dî jî kê belkî heta bernama gowerê jî lê peyde wê komisyoneka aslî çêbî ew komisyona aslî mumkin e hinek ji me divê komisyona amadekar de di nav de hebin mumkin e nebin jî êdî ew ê karê aslî ew ê berdewam bikin û em jî tavî kêleka wa de hemû em ê alîkar bin pêşniyareke baş bû yanî hevalin heger خو پێشنیار بکن بێژن دەردۆرە ئەرمەنیستان و رووسیا و ئەمێژن وا دەرا ئەس دگرمە سەرخۆ گوهنک هەلبەستوان تێکری واردێنم یان ڕۆژاوا یان باشوور یان ئەوروپا مەسەلا ببوورەکەکە عدنان ئەو لە ئەم تشتێکیش بیرکن هە لە باشووری کوردستانی مینتقا بەهدینە شەنگالێ مووسلێ حتا دەشتانی نۆڤە و وەرە حتا تدگهێ هەولێری کورمانجن و ئەبێ کاربن تێدە جەهژی بگرن بەلکە ئەریان بوونە زاراب سۆرانی و کورمانجیەم شەفدوو فێم ناکەن ینی ئەلفەباکیت بێژم ژالی ئەلفابێبە لێ ورژی گەلێک هەلبەسبانێ ما جانە و باش و سەرکەفتی و هێژا هەنا ینی دبردە دوێ ئەم تشتێکی ژبیر نەکن نە ئەم سنۆرا ناس بکن نە ئەم ئیدۆلۆژیا ناس بکن نە ئەم دینا ناس بکن ینی سنوورێ واز خوازم بێژم نە پارتیا ناس بکن ئەم وێژەیە کوردی بدنە هەفتوو وێژەیە کوردستانی بدنە هەفتوو و پێش بکەبن بشەرتێکی تەنێ گۆ ئەم سخۆفۆکەرە نینە نافخوا ئەم ئەوی کەسینین گۆ حەقارەتێ لە پیرۆزیە مە بکەین نە ئەو نەگو ئەم دبێژن ئامەمێوەکە تەکیا مەولانە ببنا لێ ئەمێ بەرفەرەه گرن چقام بەرفەرەه بگرن وەڵقاسی ئەمێ خزمەتا بی زمانی بێ وێژەیکن ji bo wê mîntiqa başûr gelekî muhîm e gom hevalekî bi taybet ji wira di komisyonê de cih bigirê
ji rojava re erê rojava û bakurî gelekî pevre danûstan nawa gelek nêzik e lê dîse bila yek hebe yani her beşekî me komisyona me de yek hebe wê gelekî baş be spas spas botan rast دوباره سێبارەت بێژم تێکلی ئەمە ڕاستی گەلێکی ژوا هەلبەستوانێ تایبەت جی ڕۆژهەڵاتی بە و ڕۆژاوا بەژی چێبوو و گەلێکژی کێفخۆش بوون گوێ بەشدار مەسەلا مامۆستا گوهار دەمازلێ ئاخەویم گەلێک کێفخۆش بوو گوت ئەز شانازم بۆ ناگوربەکەلۆ دجی بدرم و هێژی لیستامەدە هەنە ینی ئەز لە هەنێک هەواڵە گەرام بەرسف نەدانا ئەگەر بدن ئەس بهۆڕمی ئەو مۆزایک هەنێکیژی باشتر وێ بەرفراتر ببێ tenê gelek hevala ez buwara xivî ev tişta ku mamosta Kamran got min got yani hêka pirsîn yani û gelek normal e jî got pirsê got ma hizbayetî siyasetî nizamî çi min got ti hizb û siyaset nîne bes ez bi xwe weke şexs yani hez ji wî kesî nakim got bêjî ez bêalî me yani bêalî çi nade wexta nav welatê min tişewitê û serî insanê min têjê kirin ez ne bêalî me lê divir de hizbayetî û siyaset nîne tenê wêje ye û edebiyata وەکە مامۆستا گوهارجی گوت ئەمینجی گوت ئەنجیلجی هەموو هەواڵێتی گەلێکا گوت ئەوە ڕەشەیە گوت ینی هەنێک پێواژۆت هەنێک تشت هەنە دەماک و ئەو تشتێ کارەساتێ مەزن چێت بن ئەم دکارن ینی وێنا رەخنە بکن بێنە بەرچاو نەڕازیبوونا خۆ ئاشکەرە بکن لەوەکی دی حەزبایەتی و سیاست فلان نینە مژوارە گوتی هەم پێشنیارەکە باشە ئەگەر هەواڵ ژنهادەژی بێژن وەڵام فلان بەشی دیگرنە بەرخۆ gelek başa nêzîkî 17-18 hevalê jin di nav me de hene em 5-4 kesin ki ew jî kêma gerek jinkayî ve ez nabêjim 49 gerek 5 jin be yani em ji bo wê jî kê tev bigerin û em me got yani em ê li vê videoyê carekî dî guhdar bikin ev komisyona amadekar û em ê va nerîna hemû kal berçav bigirin û ji hevala re agadariyê bişên di demekê gelekî kin de و دیسه پیشنهادی اول آدم سر به مالپری و ماموستا کامران جی ما تبع بود ماموستا حسیب جی بود کارن جمعه راگی نه میل سر سکن تب کمیسیون آمده کار بله مرال تنها آخوی اب سه جرا چهار جرات بیجم دنگه میکروفونا خو بکه دنگه میکروفونا خو بکه و فرمو بریوان زنجال جی حوالا بریوان جی مافیا خاطنی خوازه بله بله برا مرال اگر خوازه یانا دنگه میکروفونا خو بکه مرال دنگه میکروفونا خو گرتیه آنها فرمو شفاش ماموستا ببورینن شبرکو اجاره یکمینه مخواست از گهدار بکم جدیب لا خفتنی مخواست از گهدار بکم حوالا انگشا گلک تشتین باکش و تشتین جدا اجبوش از مخواست از اگهدار بم gerek em çi bikin çi nekin berî her tiştî silava dikim ji hevalar bişare biborînin ez kelecan dibim wexta ez daxivim wexta got hûn li me geriyan biborînin ez ecêb kêfxweş bûm mamosta Adnan ji bo bername wisa girîng û ji bo wêje پیروز ji bo min yani ez gelek baxtewar bûm û şanaz bûm ji bo îşev ez tevlî we bûme û bernema wisa dest pê kir yani tiştî wisa ji bo me ji bo wêje û ji bo helbesta û پیروز û hev qas mamoste biborîn ez bir kêfxweşim hev qas gelek spas em jî hatna te kêfxweş bûn na hevalekî me ji rojava beşdarî me bû ez bihorim ew jî niha dîtinê xwe bêje eger hesa dikê lê berî niha berîvan mafya haftinê xwestî bû dixwe tişkî bê duremê çend dijwar em ê li ser em ê xêratnayî bikin fermû berîvan دیسا سلاv rastîm xatir ji we xwest bû lê belêz dixwazim tiştekî bînim ziman li aliyê başûre nikarim bibêjim ez gelek kesan nas dikim lê wekî gelek heval dibir rastî ez geleka nas jî dikim rûbirû jî min dîtiye
دزانن gelek şuan dizanin jî ez xebatkara jinên êzîdî mim jinên şingalî mim ji ji bo derûniya wan gelek caran berê xwedayê şingalî têkiliyam gekî bi wan jinan re heye ez hîn jî her derfet çê dibe ez bi rastî dirim serî li wan didim gelek zarokê me henin li wir malbatê min êdî bûn em bûnin malbatek bi rastî têkiliyê me gekî xurt henin li wir tiştek bala min kişand bi rastî bi devkî gelekî zêde tişta li hev tînin lê mixabin gelek ji wan nizanin binivîsînin gelek jî ji xwe tîpên latînî nizanin ê zanin nifşên nû nin ew jî ji ber îngilîzî hinek ji wan dizanin mi gelek pirtûk jî ji wan birin ji wan zarokar e birin yanî ez dibe zarok lê bi rastî temenî wan 15-16 jî heye ne beşa başûr lê ez dikarim ji bo jinên şingalî bibêjim eger destûra we jî hebe di pêşerojê de ez dixwazim wan tevlî vê koma me bikim em rojekê ji bo jinên me yê êzîdî jinên me yê şengalî jî çêkin û bira helbestê xwe jî bi devkî li vir bi me re parve bikin gebe qebûlkirin jê zêgekî xweş bibin. Spas bêrîvan ew dîtnata wê bikeve nav wê wa pêşniyarê hevala teva da malata ava tişkî gelek başa xweşa me ser wê jî bisekinin wek gomgot ji rojava dijwar bi me re ye mikrofona te girtiye got mikrofona xwe vekê û tu bixwazê biaxivî em ê kêfxweş bibin tu dengê min nakê başa eger heval nedî hebin heta got hevala reşê mafya xatinê bixwaze fermo ava reşê ji ber peyamê ji me re têne cana mecbûr li wayî dimezînim heval dibêjin telefona me xerab bû çi bû ez mecbûrim biçikî li wê jî dimezînim cana bibûrin lêborîna xwe dixwazim fermo va reşê em te guhdar dikin mikrofona xwe veke te mikrofona xwe girtiye heva reşê mikrofona xwe vek دەنگێم تێ بێگا gelek xweş tê fermo ez weka jinek Kurd weka dayîkek Kurd ez ewlî vê bêjim ez xizmetkarê zimanê Kurdî û welatê Kurda me bi her awayî ez ne xizmetkarê partiya û siyasetê û nizanim hizba me beriya her tiştî ez bi zimanê xwe qire me ez bi zimanê xwe serbilindim û bi welatê xwe serbilindim û ji bo vê çi lazim e ez ser navê xwe bi her awayî heme û li virim û em bi hev rabin û ez ji wê jî vê dixwazim tenê ji bo zimanê Kurdî ji bo wêjeya Kurdî em bixebitin dagirker îro ne ji bo hizba zilmê li me dike ji bo vî zimanê ye zilmê li me dike ne ji bo partiya zilmê li me dike tenê ji bo zimanê me ye ji bo hebûna me ye ji bo navê me ye ji ber wê em tenê weka Kurd weka xizmetkarê Kurd û Kurdistanê çi ji destê me bê em bi hev rabikin spas û ez gelek kêfxweşim ku îro beşdarî tiştek wesa bûm ku hûn jî bûn rêber û firsetek wesa jî da me em hemû hatine bahev gelek spas gelek kêfxweşim spas hevala reşê malata ava rast bi rastî neyar dijminê zimanê me lê her kes her rêxistin her saziya ku vî zimanî pêş dixe û li hember vê neheqiyê disekinê dibe hedefa vî neyarî êdî me gotiye her kes dilê wî de şêrek heye berew şêr dilê wa dibe na dijwar Zagros û Necat Baysal di nav me de ne barum Necat li vir bû hat û dîsa lay govûnda bû lê dijwar eger dengê min his dike mijara me ev bû ku em pêşî
سروکی انستیتیا کرد مامۆستا کامران چەند گوتن ژبوونی vê komama çawa pêwîstiya wê çû pêşî çawa bûn ha li ser çi esasî em ê birêv herin hinekî daxuyanî da û niha her heval xwe didê naskirin û heger pêşniyar hebin pêşniyarê xwe jî kê pêşniyazê xwe jî kê radigihînê xwe didê naskirin û pêşniyazê xwe radigihînê û dûra jî kê dikarin xelas bikin dikarin piçekî dî berdewam bikin lê dijwar û necat nû beşdarî mebûn û her du jî bi xêr hatin ser çava hatin vêce mafeya xaftinê gon bixwazin em ê bidnew em dixwazin bi taybet ji Rojava dijwar Zagros got li meydanê belê li meydana li qada şerê Rojava helbestên gelekî xweş dixwîne û ciwanekî bi rastî jîr û jêhatiye fermo dijwar eger bixwaze tê ya necat kîjo bixwaze te got deng tê dengê de tê fermo Tamam eger ku deng tê ez ê baxivim destpêkê gelek xweş tê Rêz û Silav ji Kobanê ji kela berxwedanê em diçînin ji hemû çarparçeyên Kurdistanê bi taybet Rêz û Silav ji bo we ev koma wedayî avakirin komekî gelekî pîroz e vê komê em pîroz dibînin ji ber ev kom koma helbestvanan e koma pêşengên civakê ne koma pêşengên Kurdistanê ne mirov dikare vî rengî bigire dest rastî jî kêfxweş bûm wek ciwanekî Rojava taybet ciwanekî Kobanê ku ez xwe di nav vada dibînim hemî mamosteyên me ne dilê me ne ji ber win hîro em bibêjin rûneheya civaka me ne navê min Dijwar Zagros e min biborîn xwe neda naskirin ez Rojavayê Kurdistanê dimînim taybet li Kobanê di nav gelek xebatan da me kar kir xebatên eskerî xebatên civakî yanî di şoreşa Rojavayê Kurdistanê çat xwastin em bi wê rabûn carna em bûn esker carna em bûn hozan carna em bûn nivîskar yanî çat xwastin em bi wê rabûn ê bi rastî jî Rojavayê Kurdistanê hîro di demekî gelekî girîng ra derbas dibe rastî jî him demên hesasin him demên pîrozin him demên bi êşin mirov dikare vî rengî bibêje Rojavayê Kurdistanê hîro gelek êrîş li ser hene alîn siyasî alîn eskerî alîn civakî dixwazin şoreşa me qir bikin dixwazin şoreşa me tune bikin ev serê 9 salin gelek êrîş li ser me tên kirin ji aliyên çeteyên Daişê da ji aliyên dewleta Tirk da ji aliyên gelek dewletên din da dixwazin şoreşa me bifetisînin helbet em jî rê nadin ku şoreşa me têk bibe bi keda hezaran şehîd ev şoreş heta roja îro hatiye lê xasteka me ji we ji ber ez jî wekî çûkekî xwe di nav vada dimînim xasteka me ji we ku em wêjeya Kurdî zimanê Kurdî ku îro êrîş li ser hene dixwazin qir bikin tune bikin talan û wêran bikin em vî zimanî bernedin em her ku biçin em zimanê xwe geş bikin zimanê xwe xort bikin zimanê xwe pêş bikin em rê nedin tu kesî ku zimanê me ji dest me bigirin eger îro bi hezaran şehîd li Rojavayê Kurdistanê xûna xwe rijandin ji bo vî zimanî bû ji bo vê çandê bû ji bo parastina vê axê bû gerek em jî xwedî li zimanê xwe derkevin û pêş bixin Bilê dijwar gelek spas malata ava em gelek kêfxweş bûn gotina me de bi rastî min piçekî merak jî kir ji ber te gotibû sedî sed ez ê beşdar bim lê min got înternet xut bûye ji wê yekê tu bi xêr hatî ser çava hatî malata ava Necat tu jî bi xêr hatî ji Almanya Necat Baysal fermo tişkî gotibêjê muheqeq heye niha dengê mîkrofona xwe veke dengê mîkrofona xwe veke û mafeya heftinê tê na te girt dengê mîkrofona te nabe bê Necat divê tu cem xwe vekê
لجير ملي تشابي ويني ميكروفونك هاد فيت بيلي بكي يعني سر ودا وينيت السي سي نقود درخ دجيكي نبيسك هاد فيت بيلي بكي تفكي ميكروفونها نعم نجات ازبارم پرسگریکاوی تکنیکی ہے حتی گو چاره سر بکی اگر حوال ندی بخوازن تشنا لجیده بکن تشنا جی قود بکن نجات تبلا بك تب ميكروفون اخو قبل بك بكا يعني ياما دمال ويني خد مزينم دسر ويني تفكر مز نا دست دنگناي تفكر لي دنگناي ولی عدنا مدى ساعتي 12 ازانم خلاص يعني جو تشينك حقيقة داوي نجات ركوش بر درنگ جات قالك مجزا بكن خورتا كيمي هيجاي البستوانا كيمي دنگ خوشا وكي دي اگر كسك نبي شو هنك حوالي ما عمدي بروبلمي واني بطاري وانا تشي وتشون كس تشتكي نبي امي ديفينا خب داوي بكن نينا ازمزينم كا نا ونشد بجنا خلاص بكن بله ما مستوصمان تشتي قوتيان نعم مقو يعني تقو ام خلاص بكن مقو دبا يعني ما خلاص بك يعني للسرنا بيت تمامي هوالا وجو حمو كارو يعني سرنا بيك يجي ديرا بس باصدارم مالاوا هزار جارياوا بتيبتجي دوي خباطا قوما وكومسيونا عمدا كار مكر ام قالكي ممنون قوما هوالا همو ناس كرن وامي بهفدورة تشتي قالكي باش وبدو بكن امي صدي صد برسيك ووكرنا وبيشنياريك ووكرنا امي سروانا بسكن وكومسيونا عمدا كار والصدي صد جواناكي اوي جمر بنا جيدر امي جواناكي تشتكي باش وتشاك با افرينن وهيفيدارم جارا غوري اميرو غانا 25 كس هاري داوي از هيفيدارم قوم بغن هاري كيم تشل 5 كس هاري كيم وهذا فما او بي دوباره جبر روجافا دجوار زاغروسي دلال ويرك بجداري مبو لسرناويتا ام سلافا وسرناوي غالي مم تمامي سلافي خو مبيز قل وبارك قولي ولات هر چهار پارچام جور ريتكن مالات آوا سلافا تمام حوالا بکا مالاو تمام آوا گله گله سپاس براستی از گله کی بختور بوم بو اف وظیفه هات دایم جویمه و ام بیجن شباب من خوش خدای یارو یارمتکاری و بی و هلبست پالپشتا و بی سلاف و ریز دم باش شب خوش شب باش